Shubor na Shlem jong Nongsan Hima. Ka kinhon yele kai jong ka Little Star English Medium Secondary School kala thao ye ka history hagalimpung yele kai Eastern West Khasi Hills District Level Inter-School Subroto Mukherjee Cup Football Tournament arajar arpusau ye ka bala penlong de Shlem Trikam jong District Sports Officer hadin bagani ka school kala yo ban ra ye ka nam Lahduh habarot lai tiliki kerdan ki Kynthei Haka under 15 jong ki Shynrang bat kumjuru haka under 17 jong ki kena Shynrang bat Kynthei jong ni Limpung hapo ka district menta usnem kajing yo ban khor jong Little Star ye gani nam Lahduh kalawan hadin bakala yo ban khor bat ra sundan ye nam Lahduh ha ka under 15 jong ki Shynrang da ka bakala la ban penlim no da nyoko la iwei ye ka Saint Joseph Higher Secondary School ha kajing ele kai final persha kabalalong ha ka arpotrik ujleo arajar arpusau hamadan dom maulum pendeng yong Shushu ka Little Star kala yo ruban khori ka nam Lahduh ha ka under 17 jong ki Shynrang hadin bakala la ban penlim no da arko la iwei ya ka nong thleo Higher Secondary School ha ka jing ele kai final bat kumjuru kala yo ruban khori ka jing jom bat ka nam Lahduh ha ka under 17 jong ki Kynthei hadin bakala la ban penlim no da sanko la not ya ka Maukhar Presbyterian Secondary School ha ka jing ele kai final ha ka ni hi ka jo ka sni Hagani ka sni penha perda ya gani ka Limpung yele kai nalor ki wei le don langru ka District Sports Officer ka West Khasi Hills ka kong Balarina Sim uba J Ternyang District School Education Officer Eastern West Khasi Hills uba long kum kongsan ki bala samru ya ki khusna Team Nong Higher Secondary School. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Riches for the winners. Team Little Star. Hip hip! Hip hip! Thank you. Dengan dapat instrumen dan yang ini penjauh dan yang lang bat pi hangkalikan seni kepada district level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament arajar artisau. Kebalapan yale nanti kena kita hapok kat sensiam Shynrang, bat kita hapok kat Shynrang bat Kynthei. Kita boleh siapa mentah di school bat per hapok
ke distrik kejengi kebelas sedang nadu kadat terik batkut mentagasi atau kerik jongjun ada pesau. Hal kebeningkong nampak ban ai gicingero ya baru ki tim ki bukan ki school kantam yepi ki tim mentagasi ki belapoi hai kenika final. Tiga di gicing pre sistem jengki gicing let sistem agak kelala dan poi saya kenika final mentagasi. Dengan banding baru kini ki Cilakai hikmisi belakang, nganyat bermat lagi tim ki la ye prestam bat cilakai tu dakta ke cilakai menikah ka tim spirit. Kantor ka football kedai ke wen cilakai bamparo para seperti ini setenap temangi ki kasih ku ni dan kecing setenap pekerpang ke sport dan kedai football. Kawan rak kecil kayak football, lain kawan rak kecil tadi jangki riu baro, nanti kawan rak kecil tadi mau kecil long perlok, bat kecil sehujan para mangi, hantam kina ngelekai, tapi tengkata ke sport, naik ke ai ni kai ni kita invaluable life lesson untuk ke pendong ini pengilang disiplin mat pengin tristam